The other man wanted to be a president, but we are going to choose. Omushomo guriyo nigugenda omu maisho aha ishomero rya Kigarama Boys Primary School omu town council ya Kiko gwareeta abantu batari bamwe na bamwe okuruga omu miruka 52 eri omu district kandi 22 okuruga omu Ruburumuruka. Abakuru omu by'amagara bashoborera hari bimwe ebiraabe nibikorwa omu miruka yaabo obwo baba bakwataniise n'aba village health teams. Kulengaho kusomesa abantu ba buli kiro community level obegesa abantu obuyonjo ebintu by'obwomezi nibwo tutunga abantu abali kwetegereza obwomezi bwabo kandi balengeho kurwanisa oburwaire. Eitu nobuhereza mu bantu na muno mu bintu eby'obwomezi nokiraba ngo tuli nomuka wefube ka One Health abokuba chuta kwija kuranga oburwaire buli mu bantu bonka kyonka n'ebisoro obundi n'enyikara obundi amaizi gatungire. Dr. Lilian Muyindo orikwebembera abashomesa ninga trainers of the CHUS nagira ngu okushomesa abantu aba nikija kuyamba obuhereza kuhikaho abantu boona. Abantu abatukusomesa nigenderera ngo prevention is better than cure. Ego amarwaro tugaina nagoine ebizibu byago abundi abantu barikumara abakozi barikumara baitaki obutukusomesa abantu bakatandika kwerolera to prevent the preventable diseases. Ntubanturora ngo abayingi abakujagenda mu irwaro just for treatment. Nabaso genda for check up abakwate basomese biwe ngo obari kugenda mu irwaro nabaso genda ba checking pressure ba checking oburwaire butakatandikire. Abakuru bashaba ba community health extension workers okugira emitwe okwehayona n'okumarira ombwire obw'emishomo yabo kandi no bagire kureberera abantu. Nimbasaba batemu keepers, nimbasaba atabaho absenteeism posa yosa buli dakika akoba ino kumanya ikibarisera nikya. So and as the government we shall give them more support. So nonkusabira nti really they should work hard hand in hand with the trainers to make sure they become successful. Saba ngu bana abantu abatwale obujunanizi buno kugenda bakakora umurimo gwabo n'omutima gumu. Ekiturukumanya ngu ekisokubaho in the future kurora ngu abatusomeseze nibasoboka kubundi kutunga emirimo endi so nibaleka gap hansi yaho bayitumanya ngu capacity turukora hati the capacity that we are building ija kuyamba ihanga na kabarole soma kurungi kandi abaraba batasomere kurungi ntusobora kubaleka abokuba ntugonza omuntu wararugamu arugemu amanyire cyo gukora kandi agenda asobole kuhereza abantu okukisemerire. Dr. Richard Rwabuhinga omukuru w'entebe ya Katana bwa district ya Kabarole yasima government ahagwenteekateeka nungi y'okushomesa abantu aba ekyo kuza kuyambaho. Kwetegereza community health workers bari kugaruka mu bigerebo ya village health teams. VHTs nibayica gumaye nibakora umurimo gwabo kubatahana bakora cyonka abantu nibayica kwa nobongeza amani. Muno kurore ibyo bwomezi byagenda maisho kurungi ibyo gwecome byagenda maisho kurungi aborera bayitwa abo munywere batunye mbazi yabo mu bwire bwonyine abakazi abanyakwinenda bakunera kuzara nabo bagenda mu marwaro ubwire bakebezenda zabo kandi babasobozese kurora bagenda kutunga kuzara mu marwaro barolero omuzalisa naba abakugwa basomere. Bwanyuma yo kuheza emishomo yabo abantu baza kukora Amerika obwo bakwayo obuhereza obwo by'amagara kandi bakurebuza n'emirimo y'aba village health teams ningash VHTs. Gashakwa Justin Nyakaisiko mu Kabarole.